Severme. Ben aldı bilen bu kıtımki Yaponiya yüz bergen yer tevreş ve su apeti, tsunami apeti sebep bilen Yaponiya halkıdan, Yaponiyalık dostlarımdan dünya ağır kırıltığa Şarkı Türkistan halkı vakaleten çonkur taziyemni bildirmen. まず私は今回の東北地震、それにより大津波によって、日本の皆様の被害があった皆様、それから日本国民に対して哀悼の意と、真摯なお見舞いを申し上げます。 Yaponiya halkının beşiği kelgen bu afet, Uyghur halkının beşiği kelgen afet, Uyghur halkının beşiği kelgen bir musibet. Yaponiya halkı bilen Uyghur halkı uzun yıllık bir medeniyet okşaşlığına, medeniyet birliğine olan Uyghur halkı Yapon halkını özünün bir qerindişi nayet yakın gördüğün bir medeniyet birliği olan bir millet dep bildi. Şununla Yaponiyadaki bu kıtımki musibet bilen belki bütün dünya halkı bu musibetki boğan özünün istaşlığını oturup koydu ama Uyghur halkının muşundak bir tarihi keçirmişi yakınlığı sebebinden Uyghur halkının Yaponiya halkı boğan bu taziyesi başka millet ve başka devletlerinin alaydı farklılığında. まずは日本の皆さんが、日本国民があったことは、それは我々ウイグル人があったことそのものであって、私たちは文化的にいろんな歴史的なつながりという面に考えると、我々はまるで一つ民族のようなものである。ですから日本人が苦難あるいは被害に遭ったところは、私たちはウイグル人も同じ被害に遭ったという気持ちになって、この世の中でウイグル人のような日本人に対する心からの気持ち、愛を持っている民族は多分いないと私は思います。 Biz bu musibet haberini anlaşımız zaman Dünya Kurultayı namidin Yaponiyanın baş ministriga Taşqi İşlar Ministerligiga ayrı alda taziye telegramımız evetip Yaponiya halkıdan boğan hal soraş taziyemizni yolladık. 私たちこの東北地震被害の情報を得たその直後、世界ウイグル会議から日本の総理大臣と外務大臣に対してお見舞い伝聞を送りました。 Ben biz şununla çonkur işimiz ki Yaponiya halkı, Yapon halkı kaysar bir halk. Bu ağır bir musibet boğan bolsun ama en kısa müddetinin içinde bu boğan afetinin üstünden keleleydiğanlığı ve dünyada yanına burunq okşaş en kudretli demokratik iqtisadi güllengen demokratiyde dünyaya bulup mu aşağı ülgü boğan bir devlet sistemini davamlaştırdıqanlığı ve bu afetlerin en boğan zararlarını en kısa vaxtın içinde toluqlap ketdiqanlığı işini men. 私たちはそれを信じていますけども、日本が多大な被害に遭っても必ず元に戻って復興できるということは私たちは信じています。それによって必ず日本はアジアで唯一の経済的に技術的に民主的な大国という立場に必ず再び戻ってまた自分の役割を果たすと私は信じていると。Biz Dünya Kurultayı bizning taziye telegramımızı yollab kalmayı derhal Germaniyada ve Yaponiyada maxsus mushu vaqa münasebeti bilen bir banki hesap numarası içip bir iqtisadi iyani çağırığı e'lon qildik. Belki qanchalik bir iyan yig'ilganligini bilmaymiz.
Bunun sanının, pulunun köp az buluşu mühim emas, ama Uyghur halkının her zaman Yapon halkının yenidi boğallığını ifadeleş, köngülümüzni ifadeleş bu mühim dep oylayımız. Biz bu hareket yalnız manevi cihetten yenidi boğallığını emas, maddi cihetten mi biz Yapon halkının yenidi boğallığını bildiriş için bu hareketini başlattık. 私たちは世界ウイグル会議はその日本政府に対してお見舞い伝聞送ったと同時にドイツと日本2カ国で講座を開いて全世界のウイグル人らに日本に対する応援を呼びかけました。もちろんこのお金はどのぐらい集まるかそれは分からないけども、でもそれはウイグル人らが日本に対する気持ちであって、これは私たちただ精神の面だけじゃなくて経済の面でも自分ができる限りの努力をして皆さんと一緒にこの困難を越えたいと思っています。Şu bir yerde Yertevreş afet yüz bergenden keyin bütün Şarkı Türkistan'da mescitlerde Uyghur halkı dua kılıp Yapon halkıga bo'lgan Allohdan sabr taqat tilab qilgan. Bu mu Uyghur halkının, Sharq Turkiston halkının Yapon halkıga bo'lgan ne kadar yaqinligining bir ifodasi. 大震災のその日金曜日だったんですけども、この日のウイグルと日本の時間差が3時間あって、ちょうどウイグル地域で金曜礼拝の時だったんで、ウイグル全域でその金曜礼拝の後で日本の被害者の皆さん、日本の皆さんに対してウイグル人らをお祈りしました。ここからもウイグル人らの心で日本人はどのぐらい位置を持っているのかっていうことを分かると思います。En ahırda bugün bir yerde Dünya Uyghur Kurultayı'nın Yaponia'daki işgallerden, yani merkezlerden biri bo'lgan, merkezi bo'lgan Yaponiya Uyghur Cemiyeti'nin işxonasida Yaponlik do'stlarimiz bilan sizlar bilan birga ko'rishish, mungdishish fursatiga ega bo'lganligimdan nihoyat xursandlik his qilaman. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. 今日私は世界ウイグル会議の日本の支部あるいは事務所であったこの日本ウイグル協会の事務所で皆さんに自分のメッセージを伝えることできたことを心から感謝します。皆さんありがとうございました。rahmat. ありがとうございます。